Atwerekeza Rusizi mbere ko tujya mu karuhuko gato umunyamakuru mugenzi wacu Regis Ndayisenga niho aherereye ari ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba niho aherereye ubwo ni i Rusizi mu karere ka Rusizi ku mupaka hariya rwose wa Bukavu se aherereye buriya kana Regis Ndayisenga Aze twumve umwuka w'abaturage ba Rusizi ukuntu byifashe. Regis waramutse. Yesemi. Waramutse neza. Waramutse amahoro. Ndashima Imana. Aho ngaho umeze ute waraye ute wo urugendo rwawe rumeze rute ruva Kigali rwerekeza Rusizi? Urugendo rurerure ndetse ni kimwe. Nahageze mu masaha ya nimugoroba saa 3 hafi n'igice abanza ntembera umujyi ho gatoya ndiye gukomeze ufite ubuzima n'injoro ufite ubuzima n'injoro kabisa bantekeye ubugari n'agasamaki bimeze neza ubundi ndazinduka nikoza ku mupaka ndebe uko bimeze ubu ngubu niho mpagaze neza mpagaze kuri Rusizi ya mbere ku Rusizi rwa mbere niko bahita umupaka uri kunyuraho abantu bakeya bitandukanye nuko nabye expectingaga mbere yo kugera muri aka karere yaba abinjira mu Rwanda yaba n'abasohoka mu Rwanda bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahubwo ubona ko abarimo barajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari bo benshi abajyayo n'ibyo abasohoka mu Rwanda bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo benshi bitandukanye n'ibyo umuntu yakibwira yuko ahubwo abenshi barimo barahahunga ikindi nuko no mupaka witaruye umujyi bitandukanye n'imipaka yombi y'Urubavu angana hari imipaka ibiri ya Kongo Rusizi rwa mbere n'urwa kabiri ari no mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ariko yindi yo iri kuremo gakeya mu Bugarama no mupaka wo witaruye umujyi bitandukanye ni Rubavu bishobora no gutuma nyine abaturage bahangaha nabo mu mujyi abo twanagize amahirwe yo kuganira nabo ubona nta bwoba bafite na mbere tension zikimeze nabi hakurya muri Kongo imirwano igenda isatira Bukavu n'ubwo ubu ngubu ihagaze ariko abantu bahangaha nta bwoba bafite niyo mpamvu bari kwambuka benshi bajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuruta abo mbona barimo barinje. Yego M23 haraburi ibirometero byibura 20 ubaze ku byari bihari byari ibirometero 100 kugira ngo aho bavaho bari berekeza Bukavu uyu munsi harimo ibirometero 20 ariko nanone mbere yuko unsubiza hari uravuze ngo uri kuri Rusizi ya mbere ndagira gusobanurira abantu iyo uvuze Rusizi ya mbere ubushatse kuvuga iki hari na Rusizi ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane nizingahe zaho ngaho hari Rusizi ya mbere n'izina ry'umupaka uko urugero nk'Urubavu murashobora kuvuga kuri Petite Barrière ahandi akavuga kuri Grande Barrière hari ya Corniche ayo ni amazina y'imipaka uyu nguyu ndiho witwa nyine Rusizi rwa mbere hari Rusizi rwa kabiri ayo ni amazina y'imipaka juste ntagaruka ari Rusizi nyinshi hanyuma ukurikije ahantu uri urujya n'uruza rw'abantu umwuka uhari ubuteye ute uwari usanzwe bitandukaniye hehe abantu bameze nk'uko bisanzwe nkurikije abo twaganiriye business zirakomeje bisanzwe ucyambuka umupaka abantu benshi ubona n'abacuruza umunyenga kuri moto abashaka kukuvunjira bazi kwambukanya amadolari uvanye muri Kongo kuko niyo bakoresha umwuka umeze neza restaurant ziri ku mupaka zirimo zirakora amaforex bureau urumva kubera ari umupaka uri ahantu hitaruye abantu serivisi nyinshi zihari n'izijyanye n'amafaranga izijyanye n'ibyo kurya ndetse n'izijyanye na transport ariko byose bimeze neza no mu mujyi nagize amahirwe yo kuhatembera yaba na mu gitondo mbere yuko nerekeza ahangaha ubuzima burahari kabisa nta bwoba na buke abantu bari ahangaha bafite Reji ubwo abantu murimo uvuze ko abantu barimo gusohoka mu gihugu bava mu Rwanda bajya muri Kongo ari benshi ubwo nta bugizi niba babasha kuganira n'abarimo kugenda ntago bavuga ko hari ubugizi bwa nabi burimo kubakorerwa mu gihugu cya Kongo oya ubugizi bwa nabi i Bukavu urebye n'ubundi ni umujyi usa nk'utuje compare na Goma n'ibindi by'amadega biba hakurya ubusanga byinshi bibera i Goma kurusha ahangaha i Bukavu ariko ho haratuje kugeza ubu ngubu
nta kibazo na kimwe bafite, abakoreraho imirimo bafite business rwose barimo barajyayo. Ikindi umuntu abasha kubona uhagaze aha ngaha ku mupaka ni uko haratambuka imodoka nyinshi z'imiryango mpuzamahanga zirimo zirajya hariya i Goma, bisobanuye ko ashobora kuba ari plutôt i Bukavu, bisobanuye ko ari abashobora kuba bakorera ayo ma organisation internationale barimo barajya mu mirimo yabo, kuko aya ngaya ni amasaha yo kujya mu kazi asanzwe. Nta bugizi bwa nabi buhari, abambuka rwose ni amahoro. Mu minsi ishize mbere y'uko M23 itangaza agahenge, ndavuga bavugaga yuko bagiye kuba barekeyeho imirwano kugira ngo babashe kuba bashyingura bagize ibibazo abapfiriye ku rugamba. Ariko nanone muri iki cyumweru kandi twagiye twumva yuko bamwe bakorera bo mu miryango mpuzamahanga bakorera i Goma, by'umwihariko nka UN, bagiye bakurwa muri ibyo bice berekezwa mu bice bya Kinshasa, ubwo ni mu murwa mukuru wa Kongo. Uyu munsi rero urebye ko bari kwambuka, hari abari kwambuka wa mugani wawe abo bakeya bari kwambuka bava i Kongo baza mu Rwanda, hari abari guhunga kuko baza n'abari mu bucuruzi bisanzwe. Abo nyine bari kwambuka bava i Goma n'abaturage bameze bate, bari mu iyi activity. Uyu munsi nkurikije uko ku mupaka hasa, abantu uko bambuka, amabagaje bari kuba batwaye, kuko na bagaje buriya umuntu uhunze atwaye ntabwo ibingana na bagaje nk'iyo umuntu uvizitinze bisanzwe. Ni abantu most probably bari muri visite zisanzwe, nta mwuka n'umwe ugaragaza yuko abantu bahunga. Nibyo koko hari abakozi ba UN bahungishijwe, mwarabonye mukuru arinda bivugaho 224 bavuye i Bukavu banyuzwa mu Rwanda kugira ngo babe babasha gukomereza ahandi harimo na Kinshasa. Ariko uyu munsi urebye urujya n'uruza rw'abantu bahari, nta kintu na kimwe kigaragaza ko abantu bambuka basa nk'abahunze rwose. Bagombe kuba hakurya hameze neza. Regi, Kamembe ni umujyi urimo abantu uhuriramo abantu benshi, ubwo ndavuga abo muri Kongo nabo mu Rwanda n'abandi batandukanye. Ubwo abakongomani bari aho ngaho ni barabo washije kuvugana nabo, bo wumvisha umwuka umeze gute? Ntabwo nta bantu baba barimo kubagirira nabi babaharasinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi? Abakongomani umwuka bafite, abo twabashije kuvugana, kimwe cyo barishimye yuko imirwano isa nk'iyahagaze, kuko nk'uko Emi yatangiye abivuga haburaga ibirometero bikeya kugira ngo uyu mutwe witwaje intwaro we mu 23 we wagera i Bukavu. Uyu munsi barishimye, ariko ubwoba bwo ntabwo bwabura. Bafite ubwoba yuko imirwano iramutse igeze mu mujyi bishobora kuba ibibazo, cyane yuko babiboneye uko Igoma byagenze. Abantu bahasize ubuzima, abantu bavuye mu byabo bagahunga, harimo n'abahungiye mu Rwanda. Uyu munsi bafite ubwoba, nibyo abambuka bava muri Kongo, ariko baranashima Imana yuko tension zari zihari zaberekezagaho. Uyu munsi nta zihari, zisa nk'izahagaze. Imirwano yahagaze, barabishimira Imana, ariko ubwoba bwo barabufite. Baranavuga yuko nyine bahora bari tayari biteguye ku buryo biramutse bikubise bashobora kuhita bambuka biboroheye. Sinabura kukubaza, agahenge karabonetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu. Abari mu mujyi wa Bukavu baratuje ubu ngubu, wenda nubwo wa mugani wawe hataburamo ikintu cy'icyoba. Ariko nanone muri South Africa zahinduye imirishyo nyuma y'uko abadepite batumije minisitiri w'ingabo bakamuhata ibibazo, bakamubwira yuko nabo nimba nta kindi kintu cyabajyanye ari ugufasha FDLR. Nimba abantu baho ngaho bari gukurikirana amakuru, ayo makuru bayamenye cyangwa nawe wayamenye? Ayo makuru ngewe nayamenye. Amakuru nayamenye, nahoze mbona narubwo yari minisitiri w'umutekano gusa, harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo. Bombi bari barimo bitaba cyangwa se bahatswe ibibazo n'inteko ishinga amategeko ya kiriya gihugu. Nahoze mbona harimo nabo basabaga kuba bakegura, ndetse n'abajenerali bose bari bagize uruhare muri buriya butumwa, banaspecifiye bavuga yuko nawe bibona ko ubutumwa bagiyemo ubwo atari ubwo kubungabunga amahoro, ahubwo bagiye gucunga inyungu zijyanye n'amabuye y'agaciro bya Cyril Ramaphosa nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Afurika y'Epfo. Njyewe nabibonye, ariko abaturage bo ntabwo nagize amahirwe yo kubibabazaho. Gusa njye nabibonye, ariko biriya ni ibintu uyu munsi ubirebye biratanga umucyo ku mpamvu ya mbere, impamvu na ziriya ngabo zo muri Afurika y'Epfo zazamuye ibendera,
twabibonye babisobanura yuko bari kumwe n'aba FARDC barasaga mu Rwanda, u Rwanda narwo rukabarasaho, bagerageje kubaza impamvu ari kubarasaho, baravuga ntibabasha kubatandukanya, aho bari bazamura ibendera kugira ngo nibura ingabo zari zirimo zirarasa zisubiza ku bisasu byavaga i Kongo zo mu Rwanda zibisubiza, zibashe kumenya aho izo muri Afurika y'Epfo ziri, kuko bari bahazamuye ibendera. Uyu munsi ibingibi biratanga umucyo, ndetse bishobora no kuba ari ibintu biza kudetermina fate ya ziriya ngabo zo mu muryango wa SADC, kuko Afurika y'Epfo nifitemo ingabo nyinshi. Baramutse inteko ishinga amategeko ibyemeje yuko ziriya ngabo zivayo, ubutumwa bwa SADC n'ubundi bwaba busa nkaho buhungabanye, kuko abasigaye izo muri Tanzania n'izo muri Malawi, kandi ni umubare mutoya ugereranije n'izo muri Afurika y'Epfo zanatakaje abasirikare benshi, nk'uko unarebye mu mashusho bariya bagize inteko ishinga amategeko babazaga, bigaragaza ko umubare ushobora kuba warapfuye barenga abantu 14. Baramutse rero babashije kugera ku cyo bifuza nk'inteko ishinga amategeko, kimwe cy'uko ingabo zabo zitaha zigasubira mu gihugu, ibintu na Julius Malema nawe atahwemye kugarukaho mu minsi ishize, babashije kugera kuri icyo ngicyo cy'uko ingabo zabo zitaha zigasubira mu gihugu, cyaba ari kimwe gikomeye. Ikindi nuko ubutumwa bw'ingabo za SADC zirimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahazaza habo haba hakemangwa, ngo abasigaye kureba bizava muri ino nama iteganijwe kuwa 5 no kuwa 6 ya East African Community ndetse na SADC. Kuwa 5 azaba ari y'abaministre, kuwa 6 ari urwego rw'abaperezida. Ubwo ibyo ngibyo byose ntekereza ko bizadetermina ahazaza haburiya butumwa bwa SAMIDRC, ingabo za SADC zirimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko niba abashinga amategeko muri bimwe mu bihugu bibugize batangiye kubukemanga, ntekereza ko nta mbaraga nyinshi ngende kubibonaho ku buryo uzakomeza igihe kirambye. Yes, reka tugushimire cyane. Wenda ubwo nimba uri aho Rusizi uraza kugenda uduha update akantu ko kandi, kubera yuko iyi intambara yihari wa mugani mu bihugu by'abaturanyi, ntago ubwo batanze nga gahenge ushobora kumva mu kanya gatonya ngo hari ikindi kintu kibaye, ubwo nawe ndizera kuri update cyane kandi murakoze cyane. Ntabwo ndagirirwa amahirwe yo kwemererwa gufata amashusho imbere muri douane neza, ibindi no kubihavugira gusa, ariko kubifatira amashusho bisaba uburenganzira buturutse kuri immigration i Kigali. Ndagirirwa amahirwe rero yo kwemererwa kuyahafata, ariko ndahangaha icyo cyanzanye igihe icyo ari cyo cyose rwose updates zirabageraho 5 kuri 5. Ukomeze kugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane. Yitwa Regis. Ukarera abantu b'Irusizi nuko byifashe, ubwo abantu bari bamaze iminsi bibaza bavuga ngo ni Rusizi naho ijoro kuba byakaze, ariko urumva ko aba ihumure ni ihumure. Imana ishimwe ko Regis atabaye nka wa mupasteri, akaba duhaye update. Rero Imana ishimwe cyane. Yitwa Regis rero Ndayisenga, niwe utubereye Irusizi.